Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama tak ucapkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kagak beri nikmat dan rahmat kepada kita ban manum sehingga kita kata hadiri di dalam grup kana ataupun kesatuan ane nanggro yang kita cintai bersama. Selalu beriring saling mahanatu wajib, selalu beriring saling mahanatu wajib kita sanjungkan ataupun kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kagak kita dari alam jahiliyah alam yang terang benderang yang kita rasakan di saat uro yang berbahagia. Lun hana aku pemanyakan mukadimah. Jadi ku ikuti mantong padi-padi uronyo ku kalon, kan? Ku kalon, ku ikuti jejak daripada uro jih nan akun Facebook jih pemimpin Aceh lagi bui. Sigam pukonya lah. Dino uronyo kai pakai akun ji Abu Ci Urung Gatin. Hei lama kah nak kapegah? Oro jih kapegah Abu Mudi lagi nyo kapegah ulama bantaboh Aceh hana butoi mutaboh hana butoi kah pegah butoi hai rak lempak palih ram jadah. Kapegah nan tok Allah mantong hana tupak long kapegah. Dino kapegah lagi nyo kawo kena bek kawo lam nanggo kena Malaysia kawo. Hai gambui palih. Kena kawo Malaysia je putuh mareh kah. Orangnya kagak pudro tungku muslim hana betul lagi nyo. Kapegah FPI lam hana betul. Pekah ka betul bui. Ramjadah nyo kalau muka alun tak kalon tak tam ni no tak duit no. Bek rantam mantong kah di Kanada ke di kena kejak nyo. Nyo nak kalon. Bui ramjadah kah.